Nakadaw ka jeng penselam pelat dekat District Selection Committee jong ka Riboy District ka kenhuan jong kisang bahalang apa Riboy apa ka jelam jong ka Riboy People's Council menta ka sengi ka lapelong dekat jeng yaki man sang klaim mengorak mat ka Indo Stadium kemudian apa omlang kedai mendawa nak sukai beriban pelat no mador jaka result jaka exam dia siapa di district ya kabala dapat peluang na dukasnam arajar arfuai arajar arfuar ya kete jeng yaki jong ka seng Nakabasyon kalain mengor lawan ruk pencengahan dak wipat ki kenun sang balang naduk ka CORP HNM senjuk kisang samlas nong rengkat kini lam ka Riboy Dorbar ki belasong hakmat ketika Indo naduk ka por ka biji step adu ka por biji canbir usamna jesan lenak senang rum presiden ka RBPC ya bakaran ketika siul ang bakum kesang baro kita kalaya akan ti ka bajajai lam ka bi kerja keren mentah ka siul kum kesang kal syem dak ti waki wajib bancong kalain mengor ndrei lada ka sokar kam ken snap le ken kor Kejeng jai, kum tak asangkan perhatian ke pat kelak jengki kenang bahkan penikloy ya kene ka result. Akan kesili yok kejeng keren ru no ba aran makdo albasar ka Riboy Dorbar ba pateng marsing working president ka CORP ba Ariston M rendong seni presiden senjuk sengsam nasional pat kiwi pat. Ba kata risol DSC la lai senam kethi menta kimla apan ai kumbala keren iba Jason kata kadau ka baki ai lapok ka DSC nagaleng juga seng ingin nomla ban pedang kata ka de kamaram ka jongki hanrai ngi kwa ban kensyai ba ka jingdawa ka jongi ba pidai ban ai no ya ka risol jong ka DSC kadai tang kata ka bangiyeng ka bangimi menta ka sengi kadai ka jing sedang bat nang ne sakmat ngangai bakat bangim patyo ya kata ka jingdawa ka jongi nginangya sakmat nginom ya thu lupa Syaka sorkar lane so DC kai ke sinjam ka bangin hab banle na bala dangi thu lupa gila panap lupa tengah kwa ban ken syai kanai kadai ke jing sedang menta ka si kadai ke jing sedang da badon ke jing sedang ke jing penkut kadai bandon bat kai ke jing penkut kadai bangin yo ya kadai ke jing dawa ke jongi nginyo no ya kadai ke risol jong ka DSC kenang bagi kun samla ke jongi kinyo no ya kadai ke hok ke jongki ka bakila pendap kata kadai kajing kuat. Ni tu bikin semula jong ke Tham Riboy berada penyalik kena ke exam juga diisi. Ni lah sah ke umdum. Ya ke baga sorkar kalau Islam berpemi kena ke result. Ya ke baga kena ke exam ni lah ada penyalik nadu usnam arjar kuai. Jen hadu usnam arjar usah hadu. Ni usnam pemerintah ngimpat ngimsyam pelayu ke result. Ya kemta nak kerpat jur ya ke sorkar. Pakan pemikro ino ya kena result juga diisi but na aku beliru ya kya ya kini keseng halang di belasim ya kena ka jukit ni penyat ya kena gram but na kerpat ru ladai don kuwi pat keseng halang diba pen mensa organize bang ikum kini gejat program na kerpat ya kiwi pat kandidat dibala det penyalek ya kena ka exam baking subha banwan ya snuk tilang bat ngikum bangiru kandidat ki bladap ni thok ya ka exam ke bladap ni don bentah ni si prosesi publish bun yak issue ki prepare kun samla bai longkmi longpa kun samla singrang matkan thai ki badan thang ni nakalyang ka jonga simet bat nakalyang jong garib hoy Dorbar ni ai ki jing krisya ya kanu ka seng kabakren kabadawa ya ka hok jong kinong song jong gadong Riboy kata piwat arpati don presiden jong yang ni ngangadeu advisor ni kren da kabasya bengi krisyan ya baro ki isu ki wanra ada kanu ka kenhon bat kata ki isu kadai banlong kajing mentoy jong kaneka Riboy kajungi bat ngin ongro da kabasya ngin yo ya kajing kwa kajungi ndai ha kajing bitar ndai da kajing umsna to kajing umsna mereka don kajing kabanta kajong ka nga don kajing isanya bat nga ngejeru bat ngayaro ya kajingkran u presiden Bajason
bat mapi kiwe presiden jong kiwe kisen ki bat yalam ya kene kajing yaki kene kajing dawa daglan ti ke bajai dengan ngai scam bagi bor sarkar ki bor ke badai kimi de pe ye kita kin snam habag ukun na nagakun ki kro ki pan ye ka hok ki jong ki bat habang ipan ye ka hok ide ban tips scam ka de na em ka hok ki jong i habang ka de dalele ngim de ye ka ban IT na ka surrender sa wepa ngide mangi ban yo ya kita ka hok ya ka bangi keren kun semua ba i nyala kentu ya ka senjuk jong kirang ba shnong nyala kentu ya ki babun ki kenhun seng balang haka district dan rei kamlile namar bakano gono ga jingek hi kalong hi kumne kamdei ga bathmai dan rei ngimret nasib namar ngitip ublei unum ino ingi bat tang kini ki durkmat ki badon hapo jongane ga jaka ladangi baro ngishim bakane kadi ka kam jonga jongpi ngatharai ngimdon kam shibun namar kadon ka tin ga boong quality matters not quantity ka jimu jing perkhat jonga jongpi kata kadi ga banrai ka lawe kamdei ga jingbun pan ladangi don tangkat ne makanaru ladangi pha ya ka kubor ka basyai ka sorkar lingba kane ka program ngatharai tangkat ka labiang te kubli shibun ya ka jing plat jongpi ka poh lali kendu ya u chairman jongka district selection committee bade hiu deputy commissioner sar arpit baria hagaju upor ya kendu ya u member secretary hagaju ngasni banbu deki representation ki jingtho ki banakali yang geseng ni panpau hakmat jongka office jongu DC but hagaju ka representation ka bangi pha ngakan mau syai ba kadon kawi na pring kimat bangi bu kum kajing dawa long ba namar banadu ki snem ki bala lej arsnem lai snem manshwa hadu katu gesngi ka ba manshisngi ngatarai kadehi hadin baka sengkal bu ya kajing dawa bakin bu daki spokesperson iwe lane ar kat baki ibet nagaliang ka committee ban ai ya kajing pensyai ya ki pat ba nong syong snong jong ka riboy ki ai kita ki daw ki ba penlong ya ka DC bakamla syu ban pelaj ya ka result hoy ngis ngutu ya ki jinge ki babun ki balik sekum ka district ki hab ban ya kendu Henry kabang nyimyo pat ya ka jing pensyai ka bati kena kane kal abu ya ki kun samlai jongi ha ka umdum nyimla ban len kane te kum ka seng ya abu da ka jing dawa hakmat jong DC ha ka sengi ba bu iwe spokesperson ban ai ka statement officially nakaliang jong ka committee ban pensyai ya ki kun samla ban hoy nyilayo ya kata ka jing pensyai Henry kamlong pat ka bahun kubli shibun ya kitu kibal ami Syahmat ngai vice chairman haka press release ka jong i ila keren da ka jing smoke ya hoy kubli shibun ya ka jing longkloi jong pi ban persya Henry ka seng kampediang tangkat tu bangin thet kti kum ka komiti bangim don banta i ru em habide ba ka result ka tu gade ka jing keren khlong khna nyimpen rem Henry ong bakal sting pelat kai ka bangi ni yai ban nak we ka por sya ka we pat kalong ba ni de ben yo no ya ka result kita kijing ki ba ki line department ki ba ki mla ban penpoi ya kita ki roster ka por ka babiang kata kam ni kijing ka jongi ka sorkar nando ba ka reservation roster kala wan long kum tu ba ka long ngatharai license sausin la dep ai training kum no ban penkre ya ki roster te ki sorkar ki kini ki line department kajing bomla jongki ban penkre ya roster kadi ka failure ka baro ngiyoi bat ka ba ngikwa mangi matakalong bakikin priang bakila duko hooi ban penkre ya roster kadi kajing duko ka jongki da pile ya kanu ka kam lada ngi priang ba hooi kadon ka atem kadon kajing persang Henry license mentah la jandap license ban penkre ya roster ngatarai kapor kalalit Syahmat kala pet palat kamdei syu ban simpor hadu kata kata ka jing sungtu jong ka seng tebat habide bat kata ka jing bomla jong ki line department ban penkre ban penpoi ya ki roster ngatarai nakalian juga seng nyimkut tangkat tu lada kapor kadawa yangi bangilej ban syong saha ka office jong pir nakalian seng nyin sawan syong kata kadi ka basyai ban nakalian juga seng kamdei bangin syong ban penkut ya ka jingeki tangdang ne bat haga kerua jongi lembak kene kesingi pemerintah kalong ba kane kadi tang kajing sedang baga sorkar kadi ban yoi bakum ki seng balang
hang ni ngidon syubun ki kunun sausam kunun ngidon hang ni nyala syim daga rai menta bangin mi no syahmat syamadan bat kane kade ka jing sedang nakaliang geseng hakipor ki baladep haka jingi kendu haka jingelang kaladon karai bakindon ki sequence jong kane ka jingi ki bat buruk mi kane namar ba kan sapoi kapor bakan khamkhor syushu kasin jam ka bangin syim lada ka jingi syong kelan mungor lada ka jingi syong kumne nye syong mata kasi lada kane kam ketik iya ka sorkar bat lada kim khen kor iya kane ka jingi syong ka jungi kan sapoi kapor bamdi tang bangi mare henry kindon syibun pat ki jingmut kiban penkelumar ya ka sorkar hai kita kipor tede na kada kada kum kiseng balang ki bajit ya kalinti ki bajit ya kamit ki bajit ban yakren nyila dep ya kita nyila bu de ki jing tho nyimyu e ka result de na kada kada ka penboringi ban yawan mentah hasuruk hamadan kumne hendai kidang don pat kisin jam ki ban nakaliang kaseng kan sakshim hakisi kipor badang wan hendai haswa jong kata ngakendui ka sorkar laringi keren ya ka DSC kamdei bahkan kut tengah ka DSC namar kani ka jing mi jong keseng syamadan kadai namar ba ni layo ya kaju iskaju ka jing ut jing nam na ki kun samla ya ka jing bom yo kam yo jam ya ki jing e ki ba ki kun samla ki mat wat hadin bekila pendep ya ki degree beper